Friday ke friend chong singtini abo sini preliminary exam sini Panchayet executive officer tai sini CDPO tai ICD supervisor ni bagi jara apply khaisik rok norong ni bagi o video hongkai sini preliminary exam o general study tai arithmetic 100 mark ni MCQ type mane multiple choice norok kiting khlai nai norok answer ke nangkha ingko opro ang nang uskango video rofuro je syllabus ni video rofuro nang saka dinike norong ang bo question ba bo topic go busuk question phainai ba question pattern bom hai ba agini lai thangja question bo hai ang no tini phungnai o video ni bisingti norok o video na pa sangai tongdi jara o TPSC ni Panchayet executive apply khaijak rok norong ni bagai bises khlai o video hongkai sing opro je syllabus pattern nai mani o jaga o English composition romdi 12 standard ni 20 ta phaine hini nang samani general knowledge tirfratai notice state ni 20 ta phaine hini samani current affair local national international phaine 15 ta hini samani constitution of India Panchayet Raj urban local body ni 15 ta arpore madhyamik standard ni onko arpore mental ability test 15 ta total 100 ta question by 100 mark ni 1.5 घन्टा ni exam nai hinong na ngafro video rekha kitabuk phaide sengnani alne for details babe tai question rok bom hai phai abra ang non fungnai genoro video file sanai tongdi friends ong sini preliminary exam bagai paper ba subject ni mung khata ngai general study tai arithmetic pattern MCQ full mark ke 100 total time ngangke 1.5 घन्टा sini as a subject amongka preliminary exam ni bagai je part A o puila sengnai ek ni simi question 100 jora question tongnai 100 ta question ajago part A ni tongnai part A English composition je 12 standard ni 20 mark ni ingnai abo question number ke ek ni simi 20 jora tongnai o English composition tam question phainai ingkangke puila ek number ro preposition phainai 5 ta total ek ni simi 5 jora preposition phainai sta arpor article phainai article 6 ni simi 10 jora ngai 5 ta phainai amo bo arpore find out incorrect sentence kaisa sentence ni incorrect sentence multiply incorrect multiply nai abo angka 5 ta phainai 11 ni simi 15 jora arpore correct alternative to complete mane kaisa sentence o odek nai ajago correct bo option no rkhangke bo correct sentence nai amhai ke rjangnai jat 5 ta phainai abo angke 16 ni simi 20 jora total o English composition ek ni simi 20 jora question tongnai 20 mark ni nge sini amongka part A o sini part B o angke 50 mark ni kanai 21 ni simi 70 jora question tongnai friends amongke part B o tam tongnai ne di general knowledge with special reference to Tripura and Northeastern state sini notice so je state tongmani tai sini Tripura ni general knowledge phainai noro question no model question ba agini old question na kengkeno bom high question phain noro aba hainu uthanai sini Tripura o agini je question nai men Tripura o subdivision koja tong aba hairo ekdom simple agini tabuk to tebo mane competition ba tebo hard question khaimano abon bagai kaham ke serang nangnai rok Tripura tai notice ni general knowledge ba GK kaham ke serang nangnai amo total 20 ta question phainai okay current affair local national international important current affair phainai sini Tripura ni tuinai tai sini all India nationality phainai international mane Indian baira ni bo phainai total 15 ta current affair phainai okay sini constitution of India ni je bharoter সংবিধান ni special reference no tuinai ta mono tuinai Panchayet Raj ni somonde urban local body ni somonde election dong ni somonde friends ong election dong ni somonde ba abhairok phayo ang nai ne kya obo total 15 ta phainai o jago 20 15 angke 50 mark ni ngo part B o omo angke o part B 50 ta question angke 21 number ni simi 70 number jora tongnai ingke sini next song angke part C o angke 30 mark ni phayo 30 mark angke 71 ni simi 100 jora question number tongnai o jaga angke norok simple arithmetic
মাধ্যমিক স্ট্যান্ডার্ডনি যে অঙ্ক আর পরে মেন্টাল এবিলিটি টেস্ট যেমন মেন্টাল এবিলিটি টেস্ট রক গাंके যেমন नंनि मेंटलनि टेस्ट नाय माने अमहाय क्वेश्चन रक फायो ब्लाड रिलेशन रक अमहाय टाइप रक क्वेश्चन फायो अदनो क्वेश्चन पेपर नायखिन नरक सायमन थानाय टोटाल अरक 30 टा फायनाय इंगे ताबुक नरक ना फुनुंनाय क्वेश्चन पेपर आगिनि जे लाइथांजाक प्रिभियस इयारनि क्वेश्चन पेपर आबा आं नरक न ताबुक फुनुंनाय नायदि नरक अमंके सिनि उल क्वेश्चन फ्रेंड्सं अमंके सेट डी जे कुनो क्वेश्चन TPSC नि A सेट B सेट C सेट तै D सेट सेट दंगो अ जागा D सेट नि आं कालेक्ट खालायमानखा आबो बागे आं नंनो D सेट नि फुनुंनाय नायनायदि अरो मिनि मैक्सिमाम मार्क अरो 100 नि नायनायदि आं नरनो सामनि फ्रेंड्सं पार्ट A इ करो काहामकि सिजागलिया फ्रेंड्सं असुदो अ पेज कायसासे काहामकि सिजागिया बादाकि सिजागो पार्ट ए ओ जागाव जे पार्ट ए आं नरनो पुइला प्रोसेस सामनि इंग्लिश नि फर्स्ट नम्बर दंगो पासटा प्रिपोजिशन बागै अमंका प्रिपोजिशन एकनिसिमि पास जरा ओ जागाव रजाक करो आंसर बां मार्क क्लैरिका ग्रीन कलर बाय पासटा इंगे सिनि को नायनादि 6 निसिमि इंके 10 जरा 6 निसिमि 10 जरा अमके आर्टिकल फ्रेंड्सं और आंसर बोरि रेखा नरक नायनायदि इनकारेक्ट सेंटेंस नि से सामने फाइंड आउट इनकारेक्ट सेंटेंस फाइंड मा खायनाय ओ जागा जे सेंटेंस साइड दंनाय 1 2 3 4 ओ जागानि बिसिंगो बो सेंटेंस साया हनैनाय सोंगो गांके अमंका ए ऑप्शन रुजा ओंखाय अमदिखे नरक इनकारेक्ट सेंटेंस मा खायनाय अमंका 11 सिम 15 जरा अमके choose the correct alternative to complete the sentence given below तलाव जे रजाक 16 निसिमि 20 जरा क्वेश्चन नम्बर ओ जागाव 16 नम्बर नायनायदि ओ जागा जे क्वेश्चन रजाक अ ब्लेंगो बो वर्ड्स बा बो रखांके ओ जागाव करेक्ट सेंटेंस नाय आबो हायता इको फ्रेंड्स अमंके इंग्लिश कंपोजिशन टोटल 20 जरा जों 20 नम्बर नि फरे नायनायदि 20 नम्बर नि फरे कोसिनि 21 नम्बर अफ हाखिया पार्ट बी नै आं नरनो जे सामानि नायना दि कमके पार्ट बी सिनि नायना दि आरो क्वेश्चन फ्रेंड्सं को नायना दि अमके कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रंनि खबजगो से सिनि तंगो तंगो अ जागा जे करंट अफेयर जनरल नॉलेज अ हेरो तंगो इको इंडियन आर्टिकल सम्बन्धे सिनि कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नि तयार को पंचायत नि सम्बन्धे पंचायत समिति नि पंचायत नि सम्बन्धे कन्स्टिट्यूशन इंडिया नि अमके त्रिपुरानि जिके कलायो इको सब डिविजन कयटा दं अ जराव टेस्टा दं ताबुगो टेस्टा न दं सिनि त्रिपुराव सब डिविजन इको त्रिपुरानि बॉर्डर मिजोराम बाय बसक किमि खबजाक अब हेराव इको फ्रेंड्सं एकदम इजी फाइका फरो ताबुगतो टेसा हार्ड क्वेश्चन फाइनाय त्रिपुरानि लॉन्गेस्ट रेंज हिल रेंज अबराव इको अथरामुरा अमहायराव रजाक फ्रेंड्स एकदम इजी से फायो त्रिपुरानि जे आगरतला राजधानी साब खलाय रखनि सुंगनि गर महाराजा कृष्ण किशोर मानिक्य अमतिरुक्ता इको फ्रेंड्स अम टोटाल 21 निसिमि 70 जरा क्वेश्चन तंनाय गोसोंसिनि फ्रेंड्स नायदि इको सिनि पार्ट सी हने आंनाव सामानि पार्ट सी हंके सिंपल अरिथमेटिक माध्यमिक स्टैंडर्ड मेंटल एबिलिटी टेस्ट इको क्वेश्चन हंके 71 निसिमि 100 जरा तंनाय गरो 71 74 क्वेश्चन दगो अम हंके मेंटल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन अम हायरक फायो सिनि मेंटल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन अम हायरक नरक गोबांमा यूट्यूबो नरक अ टाइप क्वेश्चन माननाय नरक अम हायरक सोलोंदि अम बेयावनो मेंटल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन सिनि मेंटल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन अमरक बेयावनो ओंखाय कुसिनि मैथमेटिक्स नि क्वेश्चन नगो दंगो फ्रेंड्स अ जागाव अम बेयावनो माध्यमिक स्टैंडर्ड नि क्वेश्चन रजाक ओंखाय नरक of question pattern ba question previous question norok video description ang lirinai norok download khlainai nainai di friends asungno 23 jotno haino hai hambai।